Aba eba Adom TV so ye wazoyem. Ya fra me vim lady afia pokua. Nene so aye Friday die. Na ye hia ewo Adom TV so. Me wo case ana. Nti ene eno no ye big question aye bebi so obia wo fie mu. Wo case. Me so me wo case ana. Enkure o mayira no. Aye se ya kidnap girls ene die. Ghana hanke enta nte se ya kidnap obi. So afede ya te se ya kidnap o mo manu nti #sorry den multimedia Ghana be bia bring back our tardy girls eye asemo ana enkure wo mo case on ma me no mo case ana se on my Ghana nankasa e wo case awoso yi ano in this case ni case be yesen so on my fear and panic and alarm e wo mu ana ehu abo Ghana for ana se ehu moye enti e wo suro bi e wo se esuro ana se sen ni nyina ne ye ka ehu asem e wo me wo case ana so e wo Adom TV so ni ahwe se na security tie ni ma me no mienu ye betimi ade abo e ho ban se de ba ochena enya se wo je lift girls e wo Ghana and no bi so a ogina motorway o pe lift ogina chimota kwan so o pe lift akokuma se wo case ana ni nyina ne ye be hwe ehu asem I was your sama mo akwaba ebio haya Adom TV ya wazoye ya fra me vim lady afia pokua na ne se de medical ache mu dada se na asema e ba be kan eni se mimi wo case ye nyina wo case oman wo case enkraye oman ira no omu wo case ana just enra ene yete se mampon e wo asante e ho nso kuma se oman san che taxi driver bia aso for dropping omu yante e ku taxi driver we twetwa nufu ne be ma ne ade dia na ekoso Ghana ye safe ana ye may crash o mu ko school a ye betimi aka se ye man ye safe na to na bia ye so o man no ye safe ana ye wo case ana etia o man no ana e de na ye se nkola ayira bosumi num enefo amakomako du wotwe 5 months 18 days ene ne ye chi obia ye chi Nigeria ni ba ko a ye so onkasa na imagine say IGP ho asem na esiye CJ ho asem na esiye political issue a nkasa na ye be ye na ene lawyer aban e wo ha ye be hwe say sign na court processes no mo ni wo mu nuanu police for ye adwuma ye ko report asem wo police every police station ekosi the court etisen enro ya me o case na branch bi ni case ba ha o se na yire ahwie nsu acid egu no ho be almost 2 years ni case nko court na konkon ho na onipa se adwemoni bantim na ono so so obekọ akofetu akokum nipa kro ana ono so bekọ akọ revenge a na ye ne se adenti ene ye de asem koma police fo a echesa aya kidnapping kola 5 months 18 days nipa ne so onkasenti obi atiada afa na police fo se ya aisha se ye dede se bring back atadi girls there ene omo ye nhwemu etisen mama mfa boss body e ma yenuanu wa dagbon ahini emu dagbon kingdom yankopon hia na ontoni nhia ngu asumdwe a aba so omampani ni mpanimfo omampani mahama munyina ayedamase because the journey started from somewhere na awie wo baby asumdwe ni epe dagbon fo so mo hwe multi tv papa ti God bless you sema boa ma munyina maka bom na obi ankwaji achinya na asumdwe aba nti ene dagbon fo mo case mu case ni se si asumdwe aba no mo pe 1D1F mo pe factory ho ende mo nka kra me ameka ma na na do ama mo pe factory e wo dagbon why ejuma ba yeso ya ba dagbon aba be ye ejuma because aba be bie dagbon station e wo honom dagbon FM ahun what I say ene ye nyina ye hu se o man no e konanim hello aban ewie good afternoon sebo kodie mo na mo te law no ase na mo te law no so in fact the ekoso wo Ghana no law for make say rule of law. Wait, is this the situation of rule of law? And now this is a security breach and a crisis near woman. Mean to me, can say a crisis. Nemo no nemutuma can say as we develop no. And no maybe be assessor or quite be a police a share so a bo your home by no. Say technology ekuna nimina anibuye so ekuna nimina akromfo no so mo fa different way a de bo mo kro no no me enoma enye papa no say police no keep paste with the way a bonidi no ekoso aha sa na me motuma ka no na mom no me ntumi ka say bia your crisis me at the moment na mom no
all say police for no sole waka no mo start say omo ye enoma amount bi aye a omo de abo omo nkofo ho ban en sa na me mutuma kana na say me ba it say ye chenko for last 2 weeks so say you can say friend say ye rape defilement any ade sex tape ye ni nyina ka ho in fact a problem at say Ghana hanom pa say uba hanom a wosoma oba kra na okọ ba bia na wusuo na na obi case ode ba hanom this week come the assembly court e wo enkran che say omo hwe na case no papa no no afiewura no ne tenant for and omo de friends e omakoto ne ba ono ane ba omakoto no na how na asem no court ye defa say in fact abduction case ya na say kidnapping case omo de call 5 months 8 and can 18 days mpocho no hina okay takrade dey na making 5 months yes musumi num August but na asem ni see all along na nim say be say last week ya na asem last week honorable last week na asem na back upon several months of delay no and na central for nyina dia ho agim say enye no ma sa say enkora yira wo munya enkora akora ba ko pe na ya akola wo mba 15 years 18 years 2 now 21 years and 15 years back wo 15 years so onu pe na by law o ya akola o mama ka nyina dia no even akola nti aden na case se che 5 months muna muni anu ye ejuma o police ye normal say cases beche sa senior me start ya me kan ye no police fo no boni bi say isi a ya nya odi sa bone no senior wo wonchene no na wonfa na mra court na court ndi na asem no ya eche na mom no from what ya tete ewo ahamamu anansa inframamu for about 2-3 weeks ago no regarding omomwo takrade no entitiye ya tene say omo di telephone ekasaye omo kwampom omo person ke awofo no omo musika bi enti that conversation na ekoso no police for omadwuma no omo ye no sisi ano nimdi akonanim technology akonanim omo tum track amanfo so obi udi phone ne kasa omutuma track no mahu say ehemfa na wowo area pacheka wo fresh empako no ana say emra wo de fresh empako no omutumi trace sa no mina no mo bache enya oyes abone no tema kwate enti no say yetumi yes anoma no say bia yetumi ma ho kan omo ma ho kwan bia MTN Vodafone no sa no na no akoya bone a itia oma no osi yetumi yusu sa omo call tracking no ni yetumi de hwehwe sa nkofo we ni eche omo yedo mo ba emranimu na emrade omudi law no does it make provision for call tracking ya wo kan ho asemi eno na pia say emrani bebiri wo ho mo ye na bone bi wo mo a ye new na se ba ne sa no so a utumi court kwaji order say ye pesa osisimesi we no no normal court ma ho kwan ma utumi yesa say bia MTN moma sankofu we no normal ne track no to atiase court ma sa kwan no enimani a wokwan ne ya ma sa kwan no na menim say legal process no time fana. First of all, betimi ache what does criminal code no? There na chefa kidnapping ho. So obi share ne boy ho because normally the air tas say oba na bia wa yes oh one boy ho. Oh na we see say one boy ho no ma eno ye tangible excuse. Obi one boy ho na girl kotena ne boy what does it amount to kidnapping and also what does it say boy no eje girl net na so girl no so opeme onko. Yati celebrities bi kro bi say oh na made 16 made 17 because she be man dey man ko fie biom. So that's a no amount to kidnapping. Chair, what the law defines as where a kidnapping. Obi kwasha sorry them na no Adom radio obi the case ba sa say na yire no owo ye afede onya postpartum depression ba mu de no munimum say aduro na ache no or kosofo what ma afede oba na say sofo no mom ye ni kunu onko biom can osofo no be cited for kidnapping ti my the emra na kire say obi would obi ba share them yes man or oh but na o me ye aduane ma me o me boa me o me hwem does it amount to kid there na law no be say we there what kidnap no okay
because me dem tem person ye mema bebre won ma lawyer union lawyer for only be included kura why we the kidnapping be che omo I swear netine say ma jije nkofo guest nam eyo me pe no onko busa na busu ani bia wa be hye ne dem aya say o ba be da na jo no okọ Salome bono 2 days 3 days we twa weekend wo twa weekday ni nyina no obu atopakọ no obu atopak ne ma me ni bibia ni ho hwe o nti diga na ma eye kidnapping na age wo mu ana age ni mu age kidnapping age ni on but ma kidnap obi owo 1 day obi owo 100 years ati mimi say okro beti ma kidnap me I see na mum no one of the elements are say kidnap a force against your will. Okay. And one thing to is that you will be transported from one place to another. I know so you against your will. Yes. So nipa na show no do ko. And you know when you are obi for so near mepa sisi ano na ekoso water krade no na ye pese am feel say na etene say odada omu nti ano de nti odada wo no wo ba afide no am prison nti ano be kidnap and kidnap wa kidnap no wan kasa we free ufie no yes na wakọ no yes no ma kwan na wo ko it means you know wa take your will out of you. Yes, wa jewo perfume. Wa untumi nko. Ofunya ya nka obeko. Yes. But any forced imprisonment ana abduction. Enso so wani mu ana. Kidnapping na they say mass abduction no. Debbie. Enso so kiti na wo mu. Usually when we talk of kidnap na, omo chiwi a their motive is to commit another crime. Like ask for ransom. Takra did your music. Bone. Okay. It's against the law. And also omuben wada. And also bone. Send them bone na etu. Rape and I before and so munya chiu kidnap na. Offenses are working na ebebemu. To one in pakono what chire no. Enye ne peso. Wo man kwan no onko. Enti no emra ni chire. Two. So wo chi no na se wo kose wo mo fisika bi mrawo. Na san we ja no so eno so no etia emra no okay na sa e fa se tre no wo chi no na compose wo kon na da so eno so no ene emra no da ne ebu abira nti o mo bobo wo sa akọ abu na bomu nti by the time o mo nka se o maka na agbo mawie no na wo komu be the 1000 years unya maye nti wa me ehu se kidnapping ne de wo se ye nipa na ayire wo yes wachill yes against your will wo man kwa enya wo pe Debbie okay and abduction no say ensusun ya keto ane ne se ensusun ne se eno so no enya wo will okay but eno no e bia skasam bi ambemu so ati ase okay wa kidnap one say wa kidnap abs skasam bi ambemu de ba ye kanu kidnapping dia eno ne ya preacher ne se omu wi a na fi omu be gina so no omu da pe bibi eno ne kidnapping okay na abduction ne de omu ma je hwe eno bi omu ntumi je hwe okay okay na pato na me busa say forced imprisonment we eno ye nsusu be na de no so ntem forced imprisonment see I am me no wa hi na say o pese wokọ na say me je won say me fa me sanka wo but me pese me ma wo kwan na won kokora na forced imprisonment yeti studio here yes so I say ye bibia emma empako no freedom to exercise what he could have done normally okay enti ju so kra de me na so hey na say enkodun so eno ye forced imprisonment minya ya nka mekọ akodun so ba o se ma me nko yes but o say yes ti fa kon what you now the normal offenses and kitinkiti na bebemu but once enye pako ne pe say obegina ho na say wo force no so ungina ho it's against that person's will it's against the person nti but omo ko Salome no eno ebetima ya kidnapping na enya kidnapping no de wa na ade asa enne wa kraw maame na papa say me ko akwasi ho na wakọ na mum sa wokọ na sa wo se wo ba na so se o ma wo kwan dia
ene na akofa boni aha nti eno no na je first day na wo ye nde kidnapping nka dabi kyɛ de wa dana o ka so ma wo ma no nde kidnapping to dem wa to ki ahye ko to kum wa kidnap no to ati ase wa na wo yo dabi ono wa kidnap o ma wa aduane di eno so le kidnap kidnap nko fo mo ma aduane di an chance an ko mbewu ma yo we o ma chi o mu o ma aduane adi mbi mu kra wo hwe na esi wo Nigeria yo kra no omdo mo yeyere ta mo omdo mo ba ye no na o mu na anyem ba ko ba obako pe na wa anyem ana me bo to mo ma aduane di o mo se mpa na o mo da but it all those things so it's against their will and you mo pe so mo ba ye se ni anu ti na se mbra no se so wo a wo yes ani mu na mbra ni du onu di no winyo so acha nti sa bone no enye oni penampo na waye no bonu you have committed that offense against the state oman no nti na mbra no so acha se oman ni mu mbra ena ba no dindindinde nya maame nya papa emra oman ni mu emra ena ebe no adi. Okay, nti how about say to say they making say girls see the investigation yen saka na che so omo chat with social media no akọ nti yen to me kan conclusive say kidnapping it's part of kidnapping tell mu no me say enye ina no mo ba bi gina akwan bi ahun se nkora nkora so o mu pese mo wi nkora e bi odi o mame achi na o ma chi no no dina dwan but you see ano o ma fa different way of doing it to acha see say wo gina we obi ntumi emo kro usem no on fon ko sheka emu to acha see obedada o fi o mehwe ade amame ukoya no mo ukoya no ato safuanim so wo ma on fa 1 million from amfi Adom ama ye nja wo ye kidnapping enye na na bi a wonam kwan so no ma chew ahye we mu ana se bi a da bi wo mo wo kwan bebri so mo fa na sisi no mu su internet na mo enti law there na law no can about so be kidnap obi a na ye tumi de court in order to convict the person no wa my there na be ya sa credit for ye benyi omo na ye tumi convict omo then we come to issue a police worker say nipa no so on kasa what the law says e wo ho so obi ya bibisa na ye koche no betimi kasa on kasa unza ya mo view constitution mam so you should not say a person has the right to keep America crowd we read rights ya Ghana crowd me who say police ni bi a che obi am reading rights that esi okay oh esi na mom no I say one thing about law ne say and the way ya judiciary and I say your legal system no say obi kra mpo wa fa etuo na wa bo bi tuo awa hu so no kitetuo na bo no kra no emra ne say man lawyer no omwa no ndi na sama no man lawyer yes ebia na do a otutu na nadwen no atwa kwa hia o ende ombo de bi obi de bo ne anadwen ne nye enti no emra no pese oma wo kwan na wo so wo ka wo de enye say wo ka no na uwia emra na ja tumi say na mom no ram come back to we na say na wo ka say no say on kasa no to ati ase suspect bi betimi aka say men kasa me mama statement so see on kasa ni say police fu no wo kwan a wo fa so ani pa kasa e bi ti say oh kwan na de doso me police ni de ba ni say mo kwan a o mo fa so obotuma kasa won kasa what did di ba wo right say wo nipa na ya che no wo kasa men kasa na wo twa lawyer na wo twa hwan no so train a lawyer only is right no yes or the court should appoint a lawyer for him no chance am na nkompo no court okay na mo misisi no mo person mo nya information bi fi ni nchen na mo magina so mo bɔ no kwadu no na ba court into also kasa na o kire bi on kwa o mu ka no ho only right o kasa on kasa also ye mum dia there be onye mum but the person chooses not to speak nyamo na mo say memma mo kan bibi article 19 14 ne ba na mo kasa de no constitution him say you have a right not to give the police information be incriminating wa umu you did say asema police for be chro no ana kwan amofa so mo chro no be chro de akwa gezi wa undumi ngase mengasa ya na me se mengasa eno de obotumi akasa won kasa but as to say a police for be ma won kwan na won kasa na they is up to them because won wo kon amofa so a mo ma obi a won ma kire no a won pese okasa na okasa. Are you aware of sa kwan no me dem ni me dia na won wo kwan wo ho ei obotumi akasa won kasa
na say human rights abuse o show obi so nkasa against their will la proportionate okay proportionate so ati say o person impako no kasa nya say wo ku no wo na sa kasa na o person o kasa no on kasa na mumu ye wo kwan a o mo fa so o mo defe no ama o kasa o kasa so ati say because nya onu kwan na wo hwehwe no wo hwehwe wo mu ka no ho am ye sa abone no so ati say nya say bi ono kake enti what Adom police enko court say takradi case 5 months Adom no monko high court e takradi no monko je court order against suspect say bra also nka say pay investigation enya nkola agro ne yedi no 3 people are missing ye hu omo ye suspect so onim kidnapping ne ubi to court order ne pushing you or forcing you by court to speak one kasa contempt Adom no monye sa eno no de sa okwan omba fa so omo akasa na eye police for omo asade anya nko court kra anya nko court so they don't even need to go to court so say judge ntum kasa by force na mum no ya police for no asade say omba ma wo kasa na information e bia on pese omhu say enya wonko na wo yes what do bone no na wo no mo ye no omwo he to ati ase enti no wo kwan kemim kwa no US na ade yi omo se water body e wana na me pre wa no e wana me pre wa ko se gwata na mo be ye water body omo kun na kasa wo US no omo mretia nti omo de wo ko ba bi no makoye wo nti ade ye wo lo bi etia ya mra entia sa entia akoye tumi ya no water body ni ade nbi na mom no ye wo tumi bɔ ne sum na mu ye tumi de apply to ne body ti say revolution there no apply no mo de so no matu ye tumi tu ne se na ni so ala nkofo ma ira o afia netine say we also on the we have signed up to international human convention on human rights. Now international for no mo hwe so omo international human rights no mo se nkola na ira no sa international human rights e we na nkola na ira no so bi a cho mo akwache ne dem ma obu atopon oni 5 months we si no oni atopon dodo a akom international human rights convention kro na we atopon no de eno wo ho ne mo me pa che ne say me gidi pochikan say a police for omo ye omadwuma se ne so omo ye no a empako no bakasa nti yes nti o say omo koso omo ye adwuma no se ne o so omo ye no fa so ati ase na mumu no we na ye discuss no Abuzi ava san baby me okay sana your live Adom TV so munim say Adom TV de e wazo ye nti mo de ye no ane ye de mam but ene asem kasia ato Ghana man a ene enkra obehwe ne achiwe ya kidnap we ye see the way afa eno so abatan obi ne ho adaje nti ye hwe de mra ne kire na de ye betimi aye de bebo ye ho ban na say the lawyer aka no mema bebre wo tanwa ma kidnap nkofo ma na munim tia o se empendodo a obefa nipa kro na ade ne beko against nipa ne pe won pini so o de ne beko no nti boy bi won mo se guess ka no wa mo se yes mo nyina fa go ban you nti wo hye nipa no akua ye nko na ya ye nko da fia ye nko ne ye nko o se won nko bo wan no de saa me se na no akra mo mi hu boy bi cars mieru ntam wo yire girl no utum se o so mpe girl be 15 years chesenya me na me bo aben a ka 15 years no cars mieru ntam o or girl ne dross wo ho another between 2 vehicles. How can you do that? Tia bata na so ye road ye beka wasem but for now lawyer chere mu say we are bema wafa nipa no wo ne ko okase wo beko no no udu fie na for so wo beko ni fie no ama na nkwa kidnapping ti mu mema na mo ne nkofo ti obi won ma ne ma me no okuma se girl hye ne dem wa akra ni obi animo wo hye ne dem wa akra de bi obu atopan ukra de o charge ne be 4 cause o kidnapping ka ho the rape beka ho we say rape beka ho trespass to person thought to bebam mu bedam enti ya nto so lo aba ya da se na wo boy am ya te law na se ti se de waka no se onipa no ko ono ade wachi na okọ dem de nya kidnapping no do one no se afi de mpese me ba me fie medi 1 week medi 2 days no so wo beba no ama na ma kidnapping. Yes, nya ewom ni say am say ma me nto asem we be define the legal definition of kidnapping. Wo hwe we act 65 nim criminal ayinim
offenses? We are at 29. 29. At 29. At 29. Criminal code number come on 29. And section 90 no in a defining what a kidnapping is. Okay. And to say a person commits the crime of a criminal offense of kidnapping, A, who unlawfully prisons any other person and takes that other person out of the jurisdiction of the court without the consent of the other person. And you within the jurisdiction there and kidnapping. And yes, sir. So say out of the jurisdiction. Out of the jurisdiction, say. Baby and Pacono one, what fano na ko baby for frog. Enye Pacono pepe. Inti ever say I take kokomeme so be from if multimedia Joy FM ha. No de me ko kokomeme traffic lighter. And yes, sir, kokomeme pokeke. My understand and say so fa wo ha. No do bugwa ha. Na enye wo peswa. Eye kidnapping. I say emma I say Pacono ma kwan wa kidnapping to me yahu bibia. Ane ekununum bebre kura nko mbedemo ko bi won mo ne ire kura nya issue to me fa na ire wo bedroom no na ko hye toilet no aloke e bi yeboni o kesi za meti wa ha no emma abonten emma abonten by body an ke be fall under we say offenses ni bebre wo ho mo a am falling on the kidnap na e be fall somewhere else okay but kidnapping them em fa won so di nipa ne be free kro wo Edna Kokrovu for as long as we're moving from one point to the other, Nipanam Peninsula, kidnapping. Okay, okay. And he said, on Peninsula, says, Oba Nukunu, where a relationship exists. Ne boyfriend, girlfriend, wife, uncle, mother, father, and no moving Nipan from baby, Edeno, another place, and also kidnapping. Yes. Kidnapping beji babu. Kidnapping. Into aye na ire kra na bia or not na ka we bese me anko. Nipa ne so onko. Not na ka no o movie na kidnapping. Kidnapping. Even when relationship wo. Enna no emra no bo share the motive. Okay. To ati ase. Adwena we achi. Adwena e we achire. Impa kuno bi obaka se bi a enye na adwene se oye mpako no boni bi to ati ase ana se obaka se in fact abra me fa no kwa wan ka se onko okay to ati ase anfiansa oba no obaka se onko na so ka se onko nka me mfa no okay nti lawyer no so your point pa se wo se nipa no e wo se wo moving from faako e de ne ko ba bi fra on peneso nti consent no how should the lack of consent the denial of consent of refusal of consent how should it be expressed kwan ben so na wo se nipa na ye kidnap no oda na di se we di mempe enye mepe oh no so wo opinion na so bi chon na se wo so wo resist here is you are telling the person that you are not consenting to what you say na mo no so on insist na so fa no do no kwa na kidnap no ebe me pese mo kwan ben na wo se wo kana wo se wo tiam Anaa was so say no. Anaa was so trauma. Okay. Martina wo kana say. Penny a penny so na wo say wo kana. How should you express it? Ene de ncha wo baje wo ho. Wo baka say bia me nko. To ati ase. Anaa say wo man no kwan physically to move you. To ati ase but oko behind oko beyond that na so pejaw na so do waka ni mu a eno na kidnap na abemi no okay nti where akola is involved ko we ya kan de ka pani bio nti akola ono amu o shada ntini environment na se dada nti se akola na anye de wo kan ya na che so no ye kidnap na na nti akola mpo do be se wo se o kidnap no to acha se akola de o in fact me hwe video bi I think 3 days to do so am ye na wo China only uba na ma bo se obi aye so ofra wo ofra pe na waja akora no ko odinesa abutu na no ma akora na nkasa eno na kidnapping no akora no be se no kekemu akora no be se hu se ebi kwa na wo kwakoye ne bone emi nko a wom da dankora ahun se Ghana he obi ba ho so oba hu ye fe fa na mame na muntu no na odina dwane to atiase akora oni anu obetimi kwa kasa me to atiase nti sisi ano me fi se nya o se ye ne se o se tum chekire nkwala ene emabaawa se so wonni obi di agro wonni kasa wo phone so anasa wonni bonkomo na se o se besami mpo a
eye wasade se obeka kire maame bebia wokọ ana se o papa bebia wokọ wadanfo bi bebia wokọ obi a wokọ ne nkyɛn bebia ote ne din na address so that it will help in case wokọ no ama na o matumi ade o matrace you so I said but won sɔre waka won fa wo bag ehye wo moto mu o ma be so say wokọ hina o say me 18 years na wa sɔre na okọ wokọ no ama ho no be bisa no okay so I say enti no me no me amedwe ne say it's about time o say ye kyerɛkyerɛ nkola from class 1 up to going up say sanom no mo wetumi sisi ano kidnapper oba on familika on matam on fa nshaka mu nko because onim say omo be chensi no but omo de nada to acha say nesi watakwa di no I think say one of them no matter say opedwuma to acha say ababa wo so de opedwuma e bia na dwene fa say mpako no ontumi ya na sa abone no to acha say nti sisi ana sa abone na no anstart a eba oman we mu na ye hunu first na ntesa because wo ko mekro mu a mekro ase na se wo kwa Kidnapping wo ho mu a within 2 days no ombo hu bebia me se to atias nti nkurase no sanso normal no intense nkran kokesim na sano manisi to atias nti boni bia anim se wo baka kire wo ba se obo enkwan obo impo na wo ko ne nkyenya mma me no ka kira me bebia wokọ na mmom no se wa ma matuma du achi fampa konkon no ma na ma me okay na law ni mo no ye ntumi nche awofo a obetena ho ame ya kidnap ne ba for any emra bi anwe no emra anwe o san wo obatan no se dia bia wonnim ana se bia no nim but first of all emra no obatan no obetimi ade ne nsa akoto obatan no so wadi mfom so bi no atena ho ama akra ne ba kidnap na na ebia wo do ba akọ recreational center bi ina we jai no to asa so wan hwa akwa no so yie ina oma abafa akwara no eni sei no emda botumi ni wadi se wan tuma hwa akwara no yie na emomu bia wo ba kra wo se mekwa akokosra obi aba no ma kidnap ne de ebe de nkaka se emda ne baka se besin kodem because se to asa na emomu no awofo so wasade se o se yeye oyo obi a wo nkwara eya wasade se obotu kwara no fo sisi ano ma no change technology bebia mpako no bebia wo wada na okuta ne phone no obi on na chat no o wiase bebia kasa to enti o se na afisho no yetumi ma technology a yetumi de boss ha no ma ho ban no edoso okay to atia se o se sa no ma we edoso because sisi ano se ne a bondia beniti no social media law bi a ebeti ache tracking systems okay CCTV cameras etum this neighborhood say traffic light bia say camera wo ho nti wo manchi wo ha wo mbachi wo bia the next traffic light to aches ebrochi say you want to me yes daddy we are within 3 days 3 days in point because na me go school I think say 24 2004 nemu abia me buy na me lay no omo the police we no ayo 107 Stratford Street I was 103 e see less than 1 hour omo fi ho ko landing no omo ko bombo landing underground no omo chi omo within 1 hour even less than that because there's what do you call it train station bia sensitive or bus obo for bia sensitive now omo be trace Ghana no mache se bi ba se bia ba de minim but o se doso ebiaba o se doso le gon be bia school for wo nkwara wo na de recreation centers no o se more so no me na o se ko na extending into communities no That's a question be say you fancy so be abducted obi in this case my mama me be case or no so ascend their mind but me person mo say okay say yeah, the CCTV near the ABC one me betimi aboa issue. What about ono ankasa nipa na okono? Se oka oba ye hu omo a. Na nipa no ba oh, me na me ko share ni nchen. Mo de na mo kanyina beginning the abduct me ba se me pe no. Munya me na me amene ne ntena. There be se o ka se beginning ne de okay na po a. Ba se o pe no. En no beginning na sam ne ye ka no.
to ate ase beginning no na asem no eno na ye ka no nti baby asem ni kosi ye mfa nka da bi na se wakọ no wadada wo se nwo amukọ a wo che wo wo Nigeria ya omo wa o mawi okuso wo o ma wa mintimi ja mo eno podi ane consequential issue originating factor na kasa na wo kidnap na mra na ma wo kwan se kidnap pako no eno na mra ne no bedi okay enti leta no kwanyem na no 20 kwa mpa ande de phobia ho na mom no for the fact say okun a wo fa so wo chimpako no ebia wo bo no wo brain wash no ansa na obaka say o de sisi ade mepawo no eno de enye anu na mra eya eno ka to acha say emra no say okun a wo fa so wo chimpako no kwasha wo dan mu no emretia okay mama ma obi question ode aba Jam say kidnapping asem enye easy pa nti abutu afọ me say wo hwe me wo case ana na bia wo baby okra wo kọ ha ba ko girls no mo tin kofo nchen no enu so etesi oti area oba yes wadwane adwin go so akọhye boy bi o ebu wonu ma nyon onkọhye boy bia o za adwin na ye wo say be ma de oyira na ye kọhwe no ba oba de oyira yes akọhye boy bi na wrong o si eja sa de no kosi anhwe ni ankofo bebre be chi nkofo mekumomo because I say I say oh baby I o we di sense o we di 16 oh oshe boy be them oshe one boy be them inti patronim fraying na wa share we experience with us e try one ba ba ya ba beje o questions nya fray na share say e bia wo baby say ni say sister be case ono sa ne ba ne neighbor wo ti oba na ne baba ni ho obusa ni neighbors oh wa ba na wa hu no o se me ka so ho afedo si ehu akwala ni bi sister ni busa say oh case ana obetimi aka say ni neighbor no a kidnapping e ba na Anaa obetimi aka say obi ufo mum third party bi e na aba kidnap akwala no Anaa me wo case ana ni yemra and they answer questions in and will bring back the girls wherever they are. And they are kidnapping, they abduction, yes, sis, Ghana. When can take Ghana and Abacosem, Ballon, dear. As far back as 1965, I hear criminal code in no my one a year at all. So Ghana and Tante, so a nedia, it will meet you, be share them. As if I scabre, say, Emre Bank, Intercontinental Bank. Omo penny for any beside there was a case involving them. Oh no, so sir, because some bank ni free Nigeria nti. Omo companies nkofo ni be free Nigeria, ST company directors in be up. Abducting or shada kidnapping they share them because of pesca. Today pan e ba to Ghana. Say I'm sure some way not bring back our girls. Yeah, I'm sure baby our girls what. Nani pakro omo responsible. Ya mam running woman near and now you dey crobit me chino. Yes. And the area the other lawyer came before a court break near Busa lawyer. So sometimes nipa no so say na kidnap me and then nipa bone for ba so we say na slave queens near there nam town we be got to be called running draws because of a sort trendy obi be say da akoko say kidnap me we dey share dem papa was compare obe mambi mo of was compare obe mame chime share dem lock it mema on normal share that to sim fofo ye ho te say dey wa kidnap me kasa opeska e abroche nkofo ye. How do we know a real kidnapping case from a fake kidnap one? Omudi be peska akodie ko boy bi ni ge bi betimi omu ya no makwakoche Dubai mo ma diska no omutu onya no mu bieja we ya no ashada the paint bia nti lawyer ya be de hu the difference wo say bi crazy wo land me bo ankofo ni fake ye yes obo ana ni kunu oba na ni kunu omo che wo me no ka so omo dem dendendin e wo abroche ho yes eye anwo say omo tumi read body language no mu say usu na wusu no kwa no nya natural usu na wusu no wo amo na read body language wo mo chi all report say na bayira no na omo hwom say no obi na bayira che wo say nka obi betumi abawu mu obosu no mo say o ba when do be say 16 17 years wayira omo so woman no so usu no omo so o pretend na by force so obosu police van the who say yes psychologist no omo dili nti omo hwe body language anything na say BBC wo fia no omo fia na kasa no omo so omo wo mu to mama kwa cha say omo tumi ka say obi wo fia nti no omo ma omani nko no so ebi obi wo fia no omo sa liki no say so iska wo fie okay nti say wo kidnap say osmesi wo ya ye botuma yin scan na den ya che nti no omo ya investigation na omani ko sa no mi na so
by now nka say police for nya psychologist or yes nanka suspect ni akire no so nkasa no kwa ye examine say yes and pass bia issue bi o and there me sure say a police for be and the psychologist or doc and them me sure oh takra de o yes by all means omo bi anka 5 months ni ge hu ni background is the deal of the mind so what you say obi ho ma obotum kwa no akasa obadada obotwe wadwena fi bon so mo so aka no kre so what you say until all those people now I know say and then I say Canada Japan ni amesuali case mu nka yenko yenya psychologist o man kanya bad we are quite chiri I no so ya crime media no ya criminal case and criminal case but and that thing say BBC a nyame mpengu o ma chan say kodwaban obi abonutu ekuno obi abonutu ekuno bebi am ye adwuma o bebisa wo mo okay ogu no obi won to kwa waju obi yele waju obi girl yes also tumbisa bia ti lo ame no ti e me okay sana so ochina na bia to me a ya ba betu abusa se lo a wo na efia be ye program yes also sada no kwada asem na one kan also mutum trace all those things me na me ka kire wo investigations near one day you because won ni mo bia wetia na now so a obotuma di bone to atias in nipa wo no mo kasa within that time no nipa dodo ahe no makasa okay eni sa no ma hwan mo on be bisa also trace na bako ti wo say fa phone ni ehu of course the first thing say ande bone ba na ye use phone e wo say obi mra wo nchen na otekaso a odu Madam Johnson obi ache no bia wo sheda na wo so mra kaso a na wo meche no adanti wo ni so omni kwa so mbebisa wo adanti amra ni kwan so mbebisa wo say one of friend in this case so the friend who say you see obi friend no class they should know the number that called yes they should all those group of people ni na no investigation no aminim say bokoso omu na no so bisi bia omu ni mo hwe keke na mumu no ye hwehwe obi a oye sa bone no sa kwan na o say to me fa so because see ye ka say ye nim pako oye sa Debbie enti how do you get them to what you say enti no sa kwan na temade yi krampo gapo amami yes house boy no match no ma remand no eno kra ni say police for stop it there Debbie one on any bon come sa dey party na se kra one on ni gina ka o se ban na ye omo party na se yes but say house boy ni penny ate ni most of the time no we want to go the cheaper way so ati say obi a won say outfit obi a yedin o match ni pa baako into o mo interrogate no na obi a na soma say wayi wadwena fi so keke na mo no mimi say to me bibi saa no a enkire say o magye achidi to ati say o mo fro bi say brane mi say onum asema eno nkire say okon a enwo o maka na o say emra kwan so no wo fro mu bi say bisa wo mu no o mu imbisa wo mu nti so much house boy ya anu nche so won organize party no won no mo kasa won mo beja no kwan won within the week or two no ono ma communicate no sam no no so omutumi bisa okay la obi the message abasesi say yen kan kra na comfort psychologist now can a valid point pa na obo abaso kra say we say nya clinical psychologist that is so omo no omutumi check ya mom say we sun nti e betimi aba say girls e dey akwa bi ko na busuani bi wa kire it's possible abi ajapade bi wa busuani ye fight akola no abi ane papa ni wa akola na be di ade la ni say ade na wo kan ye brode no that is so ni hu obi enti in all ni pekumi abeyo kidnap one no ni nyina osi ebiem ni ye ve ni nkosi ba ko so tika ameso alide nya Canada Japan ko ye biem ebehu na danfo bi we bi obi se na okobu okra uni obi akoda baby ge obi a wate no koma na ge ne hu se wo ani oda bi die waja me de ne won betimi betimi ye ahun se ya na yes solve problem wo Ghana and Africa we just look at the short term so I say ma hwe serial killer bi won mo toto won so je one from say video for na won mo di won mo so won mo tutu ja wa amanfo no mamu no bo say we bi omo ejaba na omo tutu efuo mu no nkofu bi omo tumi hyeda na omo di ja botoka
na mashi asa omo bomb suicide bombers mi fi but omo trace ya ko hu se sampa ko no a o hye ho no so many years back obepa adwuma wo company na mena adwuma nti yaw so many years back omo tum trace ya hu se sampa ko no yesa ano entumi si Ghana Ghana betimi ayihwemu a me akwa kodi echese bia so ale die bi ko obi na otia ne na so ana bi ko obi na ompe na sem ana obi ko na why no investigation ana bi ko agapo amami obi ko ase o ma no clearance wa ma no obatua duty demurrage agent whatever reason ana obi be pe no o so ompe no ye betimi ayihwemu ba Ghana e possible possible adentenya possible possible na mom no bibi sa si a ahun ya na ye pe resource no in the ya so ati mo yes san no me professionals so ati say kidnapping ni sa assassination ni sa mo yes no ya de obi su na dwuma wakusua o ye no mtwa naka obi no ya se yakopon bo ne ba yi ono de no adwuma wakusua ne se ma obi na mbu ntum kunu bi ancheme assassin sisa no madwuma no to acha say nti o professionals na ye wo bi wa Ghana did na we ase bi ni Ghana lawyer serious assassins wa Ghana omo to meje pa no ma anya mo wa mo local pimpon dey see say o kai local pimpon kila sa ase che say papa no see ye hu de okuno MP dey kra JB boys fianga foi oyo awon ma so tum say mo dey we come motive ne say yes enti no mo ni intention bia enti no emra no na me no sisi anu me mutuma kan say o say yetumi ma CCTV edoso ego chrome okay eni say ombaka say ye hye CCTV wa ha ana say wa ha say but o say police for amam bonu on so mutumi hwe because sisi anu bonu adoso no kon ye for so ye di bonu so no omo manim because I will support you lawyer by saying so see enyam right be regulate social media na no me national media commission for Germany other parts of Europe because study omo social media laws no more law I betimi track it bully obi they will take your accounts now we need those laws in your heart said the bank of mutumi nya nkrofo ma ne omo chat me say lawyer wada wo how said the old brain as a lawyer na wa hwe obasa 12 13 14 15 no obi chat na wonim eto le bi omo kidnap omo ba wo wada no obu ba na ya se egum unim o sodomize oba na unim what it in two baba na oba na pick character bi no amount of training how they ama oba no na be se say oba na ma nti we will need those laws in education so awofo no o say yotumi ni yamba kasa to ase aban botuma e bebiri na mom no na dodo aso ejina efie awofo so o say yotumi ene nkwara na kasa ne hu ejom wo mu ne the possibility asa enoma botumi asisi to ase bia obi kasa bra na wokọ obi hu wo phone so onu ne chate ohun ye fe so na me se ma me kasa ohun ye fe nti ohun obi kasa ohun ye fe onu fu so o tu so na odi na chi to ase o ni na bi onu fu so to so so eti sanu me na no o se awofo so yetumi ye bo ye hu mbodi balo me pese o kra wo emphasize che mema no a na ge bi no de ko se obi ba 16 17 o se o ge no se obeda ha enu mbodi obeda ha enye 16 no komunim se nipa ni ayi below 60 only right to consent yes only consent nti o say oge no 15 years ono na se opeme o so opel only right so obeka cho okra so opel nti akora na be se o dem na wo de onim se ado 4 day when ya tonga do 4 day udie no asembeba ubedem omo no mrechi omo no mdi because deferment yes below the ages of 16 no a deferment na no emra no wukọ wasem omu ndi kura straight wukọ de man de kwa ansa na omadu asem on do akọ prison yo because deferment de mi ko dwa aban wunya te say deferment am enfra lawyer member no ebusiafo mi wo case na kidnapping ne ade nyina chief supo osu bempa wo tema MTT de da say ye beto aso next time ye be police for de na ye de waba na ya ba beto aso ebusiafo wa wo hwe ye bia wo mi wo case na aso Adom TV ye da say mamunya mo ene hwe yakopon ye Adom next week Friday ye be san to aso be production team led by Sarah munya ye de mase cameraman na ade nyina makeup for yakopon ensham papa yakopon ye Adom next week na ato aso mo ye fa me vem lady e fi apokua